Paparangan episode 8. Lah, pakai topi, Pak. Alah, kali deh. apa tuh? Lihat. Dua lalu. Gua balik deh. Di. Yolah. Para dulu Yolah. lah. Ada. Halo Yat. Halo. Yat, Iya. ada korewak tinggal di situ. Oh, ada. Ayolah bisu selalu aja pui deh. Awak sedang ada para lulu gini ya. Oh, para lulu antan. Iya, santai lu. Awak alamat lengkap dulu nak tak kenal ada. Kalau nak bisa, nak tahu biarlah awak kawanan. Oh, iya, jadi. Oke. Besok deh. Iyalah. Deh lah. Yuk. Lah, cuci kau lah. Lah, bayar lah. Para luar. Oh, Kang apa ngirim dah? barang. Mau ngirim barang. Iya. Langsung sih Jadi sudah. Kasih dah. Iyalah. A few moments later. Lah, tunggu rumah deh. Ya. Setelah tiba tu mah. Lah, apa lah? A few inches later. Sampai dah. Ya tuh. Paket dah. Yo. Sampai sama. Tanda tangan lalu. Alah, kasih dah. Ya, semua dah. Tibo juwo korek ko. Yo kancang yo cepat tuh. Batulado ba ako? Balado-lado lo itu. Terima kasih kawan-kawan sana sadonyo yang telah menonton taparangah ko. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ramikan channel ko. Di mana kau? Dua kau. Tak selesai ya? Dah, Dah. Dah. Mana aja, Pak? Orang lah selesai bubar. Lah. Bubar deh.